Yes, bibe byiza kanizere ko umeze neza cyane nizera ko ibihe byawe bikomeje kugenda bimera neza cyane. Waha ikaze kuri The Sport Move aho tugiye kuganira kuri ekipe ya APR FC ifite umukino uremereye n'ikipe ya AS Kigali. AS Kigali ishaka gukonfirma kuguma mu cyiciro cya mbere ndetse na APR FC ishaka gukomeza gukurikira ekipe ya Al Hilal ndetse igakomeza gukonfirma ko igomba gutwara igikombe cya shampiyona cy'amakipe asanzwe akina BK Pro League abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuganira kuri uyu mukino turaza kurebera hamwe ese nabaye bakinyi bari buboneke kuri uyu mukino hagati y'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Ese abari mu mvune nige na Clement bimeze bite, araza kugena kuri uyu mukino byose urabyumvira hamwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro tugiye kuganiraho ndetse nizera ko nawe wamaze kuba wakora subscribe niba utarayikora ko wayikora none kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu, ndetse wibuke no kuba wakanda kunzogera niba ari ubwa mbere tubanye muri rusange. Ngo ikaze rero ni ikipe ya APR FC iheruka gukina n'ikipe ya Al Hilal ndetse ikaza kwitwara nabi igatsindwa ibitego 4-0, kimwe mu bintu cyabayeho, imwe muri skandali zari zimaze igihe zitaba ko ikipe ya APR FC ntiherukaga gutsindwa ibitego 4-0 by'umwihariko muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda cyangwa se BK Pro League. Ni ikintu kitari gisanzwe kibaho kuva ku mufana wo hejuru cyangwa se ku ba general kugera ku mufana wo hasi babajwe n'intsinzwi mbi y'ikipe ya APR FC. Byatumye hari team talk ibaho cyangwa se kuba baganiriza abakinnyi by'umwihariko guhera ku mutoza Taleb kugera ku muzamu Ramya Nkiko Iva, umuzamu w'ikipe ya APR FC. Abakinnyi bose hari message bakiriye ndetse message yo kuba babakebura bitewe n'imyitwarire myiza batagize imbere y'ikipe ya Al Hilal. Kuri uyu mukino rero kuri uyu mukino byitezwe yuko hari bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya APR FC bagomba guhita bagaruka muri 11 bitewe yuko hari abatari babonetse ku mukino batsinzwemo n'ikipe ya Al Hilal, barimo ruboneka Jean Bosco Nige na Clement ndetse n'abandi bagiye batandukanyemo nka Togwi Mel bari bagize ibo ikibazo cy'amakarita byatumye nka Rutahizamu William Togwi atagaragara kuri ya mukino. Nyuma y'uwo mukino hagiye havugwa byinshi by'umwihariko umutoza Taleb Abdulrahim atangaza byinshi bigiye bitandukanye ndetse anagira n'avuga yuko kipe ya APR FC yo ntabwo ibihanganye n'amakipe yo muri Sudani ahubwo ihanganye n'amakipe yo mu Rwanda gusa. Kimwe mu bintu byababaje nabonye byababaje abakunzi b'ikipe ya APR FC bavuga ati twebwe APR FC ntabwo turi ikipe igikompeta mu Rwanda, turi ikipe ikompeta ku mugabane wa Afurika. Rero niba tunyagiwe n'ikipe ya Al Hilal binashoboka yuko tugomba guhura no mu matsinda cyangwa se turimo turashaka dushobora guhura mu nzira dushaka urugendo rutugeza mu matsinda ya CAF Champions League, dushobora kuba twahuramo n'ikipe nka Al Hilal cyangwa se indi hejuru yayo ikaba yadutsinda muri ubu buryo. Bigaragaza intege nke ndetse n'umurava utari mwinshi kuri ekipe ya APR FC ndetse n'abakinnyi b'ikipe ya APR FC. Twinjira mu makuru arimo aravugwa muri iyi kipe, icyo ugomba kumenya nuko Rutahizamu William Togwi Mel yagomba kugaruka nyuma yuko atakinye umukino uheruka bitewe n'ikibazo cy'amakarita atatu y'umuhondo yari yujuje byatumye asiba uriya mukino. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya nuko Rutahizamu Sheikh Djibril Ouattara wari wagize akanoka kuri derby ndetse akaza kugakiniraho kuri ekipe ku mukino bakinyemo n'ikipe ya Al Hilal byatumaga ngo adakina neza nk'uko umutoza Taleb yabitangaje mu kiganiro n'itangazamakuru. Gusa bivuga yuko kuri ubu ngubu buribwe bwagabanutse ndetse bivuga yuko kuri uyu mukino ashobora kuza kuba hari ndetse akaza gutanga ibyitwa cyangwa se akaza gutanga wese 100% ko ikipe ya APR FC irashaka kwihorera, irashaka guhana cyane ikipe ya AS Kigali kugira ngo iyereke ko n'ubundi burya si buno. Ikipe ya APR FC ikindi ushobora kumenya nuko witwa Ruboneka Jean Bosco nyuma yuko yayamvune nayo nagarutseho yagize ku kibazo barikina umukino wa derby ndetse akaza kugira ikibazo ku kirenge cy'iburyo, ndetse kuri ubu ngubu binavuga yuko amaze igihe adakora imyitozo mwikwishorongi cyangwa se kuri stade iyi kipe ya APR FC isanzwe ikoreraho imyitozo, ndetse binavuga yuko n'uyu mukinnyi atari buze kuba agaragara kuri uyu mukino. N'uyu mukinnyi Ruboneka Jean Bosco ntabwo araza kuba ari kumwe mu bakinnyi 18 bari buze kuba bagaragara kuri uyu mukino. Undi kandi ushobora kuba wamenya ko atari buze kugaragara kuri uyu mukino ni umumediateri Mamadou Lamirba, uyu musore kabisa w'umunyemari ntabwo ari buze kuba agaragara mu bakinnyi 18 bari buze kuba babanza mu kibuga. Ni ikipe ya APR FC iraza kuba imanuka mu kibuga umuzamu Hakizimana Adolphe nawe nyuma yuko yari yasimbujwe ndetse bivuga yuko yari yagize akabazo k'imvune kuri mukino wa Al Hilal, bivuga yuko nawe ari doubtful yuko ashobora kuba yabanza mu kibuga ndetse bikaba binahereza amahirwe menshi umunyezamu Ramya Nkiko Iva ko ashobora kuba yabanza mu kibuga. Gusa icyo wamenya nuko Adolphe Hakizimana n'ubundi amaze igihe we akorana imyitozo nubwo atari imyitozo yuzuye, ariko ntekeza ko kubazamu ntabwo iyo umuzamu agize ikibazo cy'imvune akagaruka mu myitozo n'ubundi biba birirayikiri yuko agomba kubanzamo
ku kigero cya 70% cyangwa se 80%. Ni ikipe ya APRFC. Ikindi ugomba kumenya nuko kuri uyu mukino ikipe ya APRFC hari 11 bagomba kubanzamo. Nibo ngiye kugerageza kuba nakubwira kugira ngo uze kujya kure uyu mukino cyangwa se uze kuwukurikirana. Hari to probable lineup wamenye hano kuri The Sport Move. Mwizamu niho hari gushidikanywaho Adolphe ashobora kubanzamo n'ubundi nk'ibisanzwe ko amaze igihe akora imyitozo, birarikira yuko aza kuba yabanzamo. Kuri kabiri ni Kagege, kuri gatatu niyo mugabo Claude, hagati muri central defense harimo witwa Abdul ndetse n'undi musore witwa Yunus. Ariko hakaba hari andi makuru avuga yuko umutoza Taliba ashobora kuba yakora impinduka akaba yahereza iminota Nduwayo Alex nyuma yuko uwitwa Ishimwe Abdul atari yagize match nziza. Hakaba hari andi makuru anugwanugwa avuga yuko uwitwa Abdul ashobora kuba yadropinga out hakinjiramo uwitwa Nduwayo Alex, ndetse bikaba binavuga yuko kuri uyu mukino witwa Nigena Clement ashobora kuba yajya mu kibuga asimbuye, ndetse nubwo atagira amahirwe yo kuba yabanzamo. Ibyo byose nibiba bitekerezwa ndetse bishingiye no ku myitozo ikipe imaze igihe ikora. Kuri gatandatu n'ubundi araza kugaruramo Pasi ndetse no bita Dauda Yusuf. Imbere yiwe n'ubundi haraza kuba hari Memel Dao, uruhande rumwe ruriho Sheikh Jibril Watara, urundi ruriho uwitwa Hakim Kwanuka, mu gihe baraza kwatikisha William Togwi cyangwa se umutoza bitewe n'uburyo amaze igihe akora imyitozo. N'ubundi ashobora kuba yadropinga out witwa Memel Dao akazana Togwi ku 9, akamuzana ku 10, Sheikh Jibril Watara akajya ku 9, n'ubundi akinjizamo Barafinda kugira ngo aze gukina 4-4-2. Ngo biri kumvikana bane bo hagati mu kibuga ni uwitwa Dauda Yusuf ari kumwe n'uwitwa Ngabonziza Pacifique ndetse n'undi witwa Togwi, ndetse uruhande rumwe ruguca Hakim Kwanuka n'undi rero Mugisha Gilbert, mu gihe baraza kwatikisha Togwi ndetse na Sheikh Jibril Watara. Nguko bivuga yuko ikipe ya APRFC ishobora kuba yamanuka mu kibuga bipanze imbere y'ikipe ya AS Kigali. Ni AS Kigali ikipe ya APRFC yatsinze mu mukino ubanza wo muri shampiyona season 2025-2026. Ariko nakandi ntabwo twakwirengagiza yuko ikipe ya AS Kigali yagerageje kugenda igora cyane ikipe ya APRFC mu myaka yagiye ishira. Imyaka 5 ishize ikipe ya APRFC ntabwo ikipe ya AS Kigali ari ikipe yisukiraho uko yiboneye kose, ko nimwe mu makipe banyiganyije kenshi, ndetse n'ikipe ya AS Kigali rimwe na rimwe ikagicishamo ikareba mu maso ikipe ya APRFC ikabasha kuba yayitsinda. Ni ikipe ya APRFC igiye gukina uyu mukino irahita ikurikizaho umukino uzaba ukomeye ku munsi wo kuwa kane, mu gihe izaba iri gukina n'ikipe ya Etincelle, umukino aho kwishyura 1/2 cy'igikombe cy'amahoro. Murabyuka ko umukino ubanza ikipe ya APRFC yari yagikuye intsinzi ikomeye mu karere ka Rubavu, ibasha gutsinda ikipe ya Etincelle ibitego 3-1. Nekereza ko n'ubundi ikipe ya APRFC isa nkaho yizeye kuba yagira kuri finale y'igikombe cy'amahoro, mu gihe hari undi mukino bagomba kuba bategereza ikipe izava hagati ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gorilla. Umukino utararangira, umukino ubanza wabaye igitego 1-1, kimwe mu bintu bikomeza uyu mukino. N'umukino waza kuba ukomeye. Ushobora kuba wajya muri comment tukatubwira ese ikipe ya APRFC urimo urayihereza amahirwe angana ite imbere y'ikipe ya AS Kigali, cyangwa se ikipe ya AS Kigali yo urayihereza amahirwe angana ite imbere y'ikipe ya APRFC. Reka ngushimire, nizera ko wamaze kuba wakora subscribe, umuntu w'ingenzi cyane by'umwihariko twabanye muri kigano. Nizera ko umaze kuba wakora subscribe, kandi nizera ko tuzajya tubana uko bwije nuko bukeye. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye uba mu ba mbere ibiganiro byacu bigeraho. Ciao ciao.